That's what I'm Oh, that's fair bekaduva. Ya ngilapha mani kwesakho mani ngiyakudinga kule nto emfuku utshengisa yona mani phangisa. Shesha kathesi mfana kule nto emfuku ubonisa yona. Ah sure. Sisi ubungapi kade Jake ngifuna ngizokutshengisa afana isikhala phala andiyabo uyaphapha lwini khona kusufuna ukwenza hayi relax manje sonke bese siyamgadisa vele sambeni lihamba mna ngabe wena wena ubuye ngapi isikhathi sonke lesi anti ngifuna ukutshengisa kuphela ibhebhe bani yabona mfana manje nangosombamba ngayo Bana ngazihamba sombambile lapho ejini la. Athi kumele ukhanye ukuthi ngwami mfana mbonisa umhlaba mfana ukuthi yabona lapha. Kodwa lapha wahleka semubhuti wami yabona. Lapha Jake sedupa mfana lo manje. Usuqalile, hayi usuqalile bengala basuqalile. Lika. Yamazi. Engabona umuntu omuhle kuphela vele semazi vele yena vele ngabona umuntu omuhle hayi no alapha sekunani ngeproof lo. Oyena ngafuna ukumana ngikubhutama mazelaphi sana usanda lobi indaba yakho bhuti ubhebhe mazela usho ukuthi nongazi sawa abakwazi alapha ulahleka vele ngiyakwazi antengisela mfana wakho vele mbeni uyariyesa wami mfana lo mayemeke no wathi wakho sibili lot hayi izwana ke khuluma ngizindaba Kambani sali. Asambe Mika. Asambe. Bye sana. Soma ngithini ngalesi sisipone izolo lesi. La jike ngikafuna manje. Ndoda. Wena uyenza kanjani into enje wena? Yazi namhla vele yazi angu-understand yazanyeke hayi la ukuthi yabunga-understand intwana yami ngimncanya manje umntwana lana ubonile namhla umbonile wena mbena umbona hayi kona ukuthi yabungakwazi akwazi ukuthi Jake mina labo Sandra bangaki 3 Jake oSandra Jake ntwana yami ngifateli vele ngitsho la kancane Jake angimfili Jake yabona iproblem yakho wena ke susenzani thina siyafika manje umuntu onje so umuntu ora mina vele ngabe ndalo ngabe phela ngisihlalile hayi ntwana yabona lo umthandelani mfana abona la mfana empedeni hayi mnandi ntwana yami manje empedeni number 1 hayi ndoda mina I think ngiyamthanda uSandra yazi uSandra Jela yabona nje itype yami vele ngithanda bona abantu abanjengayo so mina ngakugada imthathe ke nje inqancane ngempela ngicove nje hayi ntwana yami yakwazi nafuxabana la phela ngisenkazana lo ungazithathela vele ukhululeka lo awuyakhohlwa intwana ukuthi baningi vele so vele I don't sinangamthatha uSandra wena okay
Abadala ngaze ngithe ngimbona so vele ngithutsha lapha nani. Hayi, unkazi ngalwana yazayo ingcwalisele yazi. Hayi akula lutho manje lapha. Hayi. Antwana ananyamfuna nje. Hayi. Wena njani? Ngifuna letha ngaphi number ntwana? Letha ngifake inamba mina mfana. Ntwana yami yazi into engafuna isixathaniswe ngwatsheni. Ngisaba wesu ubani? Because mina ngizomthanda ngendlela yami. Hayi akwazi to make vele. Angeni indawo nje wena thanda noma uyathanda noma uyenzana. Thanda kuphela wena. Ezamaqiniso nezi. Yezamavari nje kodwa umfonile khathesi abantu uzabona ziyangena. Hayi man ndodana nami ngiyaphela ngiqale ngiyehlise phela. Bara mphaphanga kakhulu eh. Hayi awuphaphanga kakhulu. Ntwana yami. Bali ngishayela. Hayi but intwana ungakwenza so kodwa. Hayi Ntwana. Manje iza lapha ngani sendinga la. Asho ntwana. Ngiyafika mbayimbayi lapha. Asiyazi ngiyawuchiyela lapha asi. Ntwana ungade. Sho. Imakhala lapho nje. Hello. Sandra. Yeah, ngumika. Ngithetha yaphi number zami? Sorry number zakho ngisithontshile kahle kahle efoni ka Brandon. Ukho wena tuthi sizokublocker or ngizomtshela umbhuti wakho. Actually umngane wakho. Anyakwazi uyakwanisa ukuthi umblock but bese umtshela futhi. Para kulante wrong ngenza kungani ngiyajabula nje ulambe kwazi umuntu ka Brandon. Okay, ngizongena online. Yeah. Maybe he's lucky. Ishapa. Amasimbo Sandra ngwami. Awami. Wena and then kuyenzakalani ngapha? La uyehlisa umoya yini kanti uhambeni? Hambeni kwini? Uhambiyelana lo mngane wami. I can explain. Explain my foot. Ayenza kunjele ngo explain uhambe umbhode mina elala lo mngane wami. Ye? Ubona ngani ungabuya ungahambiyelana lo mngane wami usuzantshela ukuthi what ama explain what. Yehlisa umoya la, yehlisa umoya mina. Akuyehliseki why mina? La phakathi. Angeni ufuna ukukhulumela khona. Uthe ngangalalanga la yatshela ibhudasi yini manje ibhudasi ngathi discover kuyaba yini manje? Oh, so wena ulala lo mngane wami ubuye ulale nami. Futhi ayenza kunjele ngo explain uhambe umbhode mina elala lo mngane wami wena. Uthe khona ngangalalanga la yathipha ibhudasi lami ngamlawo kuyaba yini manje ningadiscover? So wena wakhetha ukuthi why mina why kimi? Bengekho into engizayenza mina. Bengele into engayenza futhi. Umngane wami kodwa umuntu ofala ukuthi undirephile sithanda sami into ongenanzelekile. Ngiyakutshela so uyabona mina yeza engavuma ukubhodwa nguwe. Ngeza akwenzakali lokho akwenzakali. Umngane wami kodwa why mina? Kodwa relax sayiqeda. Akulanto eqedayo. Akulandaba eqedekayo. Uhambiyelana lo mngane wami wena. Hawu la relax iyaqedwa yimi le wena. Akula lokho. Umoya wana awehliseki. Wena ngena phakathi sikhulume. Nyabe ngena ngithi nyenzani khona? Endlini angeni angifuni ukungena endlini nyabe ngizodingana. La ubuya phela sikhulume. Angifuni ukukhuluma. Hayi asikhulumele khona. Vaya futhi. Hey